Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim postnu Rafaelo tortu, za koju je potrebno oko 300 g kristal šećera, vanilin šećer, gazirana voda, 60 g mlevenog lešnika, malo seckanog lešnika, oko 200 g kokosa, 240 g brašna, pola praška za pecivo, 4 kašike ulja, litar vanila napitka, plus malo za natapanje kora, 3 pudinga sa ukusom vanile, 80 g gustina, 100 g posne bele čokolade, 250 g posnog margarina i posni šlag. Prvo ću napraviti fil. 3 pudinga sa ukusom vanile, osamdeset grama gustina, ću razmutiti sa malo ovog vanila napitka. Ostatak vanila napitka, sto 60 g kristal šećera i vanilin šećer stavljam na ringlu da provri. Dodajem razmućen puding i kuvam na laganoj temperaturi dok se ne zgusne. Dodajem 100 g bele posne čokolade, mešam dok se čokolada ne istopi, prebacim u činiju, pokrijem providnom folijom i ostavim da se ohladi. Rernu sam uključila na 180 stepeni, pripremila sam pleh od šporeta dimenzija 30 x 40 cm i počinjem sa pripremom kore. 10 kašika kristal šećera ću razmutiti sa 400 ml gazirane vode, samo da se šećer istopi. Dodajem 4 kašike ulja, 10 kašika mlevenog lešnika, pečenog lešnika, 6 kašika kokosa, 240 g brašna, i pola praška za pecivo. Dobijenu smesu sipam u pripremljen pleh i stavljam u zagrejanu rernu. Kora je gotova, pekla sam je 20 minuta na 180 stepeni i ostavit ću je da se ohladi. Umutila sam 2 kesice posnog šlaga sa hladnom kiselom vodom. U umućen margarin ću dodati ohlađen fil. Dodat ću umućen šlag, ukoliko vam fil nije dovoljno sladak, slobodno dodajte kašiku 2 šećera u prahu ili po ukusu. Na kraju u fil dodajem
kokos od 100 do 150 grama. Koru sam po širini podelila na 2 dela. Prvu koru sam stavila na tacnu, pa ću je preliti dobro zagrejanim vanila napitkom. Kada kora ovako lepo upije, premazujem polovinu fila. Pospem malo seckanih lešnika. Pa stavim drugu koru. Prelijem zagrejanim napitkom i ostavim da malo upije. Premažem drugu polovinu fila i stavim u frižider da se stegne. Ukoliko želite, možete od fila odvojiti kašiku 2 i od toga napraviti kuglice za ukrašavanje. Naravno, uvaljane u kokos. Umućenim posnim šlagom ću premazati tortu, posuti kokosom i gotovo. Prijatno! Njam, njam!